ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯆꯥꯗ ꯆꯅꯤꯄꯥꯜ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯆꯃꯥꯄꯟꯒ ꯃꯔꯐꯨꯒ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯂꯦ ꯑꯁꯥꯡ ꯀꯁꯥ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯅꯤꯐꯨꯃꯥꯊꯣꯏꯒ ꯆꯅꯤꯒ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯇꯔꯨꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛ ꯃꯔꯤꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯅꯤꯐꯨ ꯅꯤꯄꯥꯟꯒ ꯆꯅꯤꯒ ꯇꯔꯥꯃꯔꯤ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯆꯥꯗ ꯆꯃꯥꯄꯟꯒ ꯃꯔꯐꯨ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯇꯤꯚ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯚꯤꯅꯔ ꯑꯁꯥꯡ ꯀꯁꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯦꯟड ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ GFTꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯃꯥꯄꯟꯒ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2011 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯃꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛ ꯃꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛ ꯃꯔꯤꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯅꯤꯐꯨ ꯅꯤꯄꯥꯟꯒ ꯆꯅꯤꯒ ꯇꯔꯥꯃꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯪꯀꯁꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯩꯅꯔꯛꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦ The problem is hairiba pot ase hairiba pot asidayda yam luridi Manipurgi census ki karigi adugi adagi tawnanaba government ki kaigi tawnaba mayam sing asidayda madugi akhoi saida adu tawada tawena warep lawbuna tonganbam ni ko wa akhoi law khomna tonganbam ni ko madu tawnabagi warep lawnabagi power structure da lairiba miyosing adudayda hairiba kaino dugi haitare machine hengala iba adi hengat pada akhoi support tawriba kaino sing haitare adugi power structure gi machine yoksang rabane ba this is the basic issue ne ba ko aina lawbo khomdo to adu ta power structure yoksang gi targadi haiba sing adan wipe lorok kanda madu mokhoi gi power da akai ba malakpani na madu mokhoi na kamaina tawgudagi haba pot asine ba laiba issue di ko aduna lariba pot sida hoji yamna laiji adagi manipur da thoiba problem sisu adugi mayam sing aduga mailena pot ama oin lariba ni dana ko adam masidida option ani ne tholaise amana lariba masing di akhoi lariba population gi census ki masing asi deida lariba pot si fake ni haiba haidi masing di yauraga mi di leitaba ni haiba ma adagi masing du yaung mi du yaung lei haiba ma argument ani ne ba lariba pot se aduna ne ba NRC update taw adu taw da taw gaina haiba pot myam sing gi 50 do oigera beziar oigera ma do oigera NRC update taw matung da madu gi pot myam sing da SI akhoi SIR pangtho special intensive revision election gi pangtho pa kanda hojik manipur gi voter lam lising yang khai nipan longkak pa yabagi possibility lei re na moingan ama thokhiba mai thengna gi ba ko si mayam sing si kamai tawno adu supreme court na mo haire ladiba pot mayam sing adu SIR da ka e haidana su SIR tawroga electoral roll da ka e haitaraga su madu citizen natti na interpret tawudi ya geroi madu further verification tawgi do ne haibam su leidi bane ba ko lakane ba ko laiba mayam si alkari gum khadi thoedana akhoi u karigumba ama changhen matam da haiba pot mayam sing aside da phaireng tureng tawba khara di voter list ta yaure haiba simadi akhoi hoji public domain da thokpa hora ane maram di election SIR tawba kan da kakhiba khokiba khai do yaro target aduna sigi pot mayam sing ase adi actual figure da hoji lady ba oja sangka sana hairiba oja narendra thamiba magi demographic ki specialist ma makhoi lawri sing asi haiba mayam sing asi akhoi singda natraga leriba khun sing adu da yumdong chalaga masing thiraga moina tawrubagi report amta nateba khoigi census na piba 2011 gi census ta phongba data dugi chedu ne buko hojik yengdoi di data da leriba posi ga actual figure da leiba ani si ka matching oirige matching oida ba yaw da machine ka da hapse leino adigi yaw da bodu ga khandu ena khalabok da leriba population gi magi rate che ratio che asiyong leriba sina karai wai degi no pochi amata nate ba thidu ri ya me manipur gi di leriba pot mayam sing si karigumba hairiba masing sin hengala ma kana su yam mayam si mai kamai mi amana sahi amada aidana ko ade angang amana kaino da mi amana sahi amda masa sama pokpra kuntha pokpra bi isu thola kadori ne ko sam hengala ga di ade adu kamai to no haiba ma then karigumba mi leram dragana kamai to gi no haiba ma ai leram magan leriba mayam si kamai hega manipur gi issue se yamna chronic oilaba issue amane ko luri di hairiba mayam sing a shamdok kadaba sadok kadaba tawudriba mi sing mioi kayama
हाइरिबसिंग असिदा सपोर्ट तौबा मसिबु चुम्मेना खनबा मोइ वाखंदा मसि तौद्रगदि अखोइ हिंगोयना खनबा मियोइ खरा मियोइ मयामा मणिपुर की पावर स्ट्रक्चर दा संगठन गरबने ऑफिशियली होइना अदु तागदि हाइबेमसि कयाम होइना स्ट्रगल थेनबदा कयाम वानी अनु मसि तराई तराइबो ओरोइदौरी मूवमेंट खरा लाउबो खक्तनेते यागदबा नते अदुना लेरिबा पोट मयामसिंग असे पुन्ना अखोइ वखल तामिनबा मसंगे सिना अखोइदा करी करी कायरकदोरि कमाइ तौगदोरि हाइबना सिमु पोट मयाम अदु मेकानिजम मयाम सिंगनरकाना अदुदा तौरिबा मयामसिंग असे मियामगी लौरिबा पोट मयामसिंग असिदा मसिबु यादि हैना लेरिबा कॉन्स्टिट्यूशन की करी अकाइबा मयाम पुनमक लेरिबा मयाम पुनमक सिटीजन सिंग खंतोकनबा ऑल इंडिया पुनमक तो होनरि मयाम पुनमक सिदा सेंटरना करीगी मि तुमसन लेबिनो हाइबा इशू सिने थोलेसि मसिदैदा मोइगी इंटरेस्ट करिनो हाइबा मयामसिंग असी लेरे डाटा लेरे असी यादरे खोते हाइतागरि मखोइना मदुगी पोट मयामसिन खंदोकनबा कैदोबगी याम थुना मेकानिजम अमा सेमद्रिनो अदु सेमबै मोता लेरिबा मदु सेमो हाइबा मयामदो ओनसन ओनसन फुदन चाइदना लाउना पुलिसना तौ लेबि मरम करिगिनो सि मयामसिंग असिनेबा खोइन होजि वांग अदु तागदि सेंटरना लेरिबा लेंगाकसिंग असिना इंडियन स्टेटना मणिपुर सिदा करम डिजाइन तौबा स्टेट अमा मोइना पामिगे हाइबा वहांग असी अखोइदि थोलेबो सि कमाइन थेंगनगनि हाइबसि अखोइना वायप लौगदौनेबो सिगी पोट मयामसिंग सिने हुजिक लेरिबा पोट मयामसिंग असे कोइ हनबदि यादे सि मयामसिंग असे कोइ पुन्ना अखोइ थेंगनमिनगदौबनि आरो थेंगननबगी पांगलदुन मांगे मतमदा अखोइ मुर्कदौरिनेबो अना साइब याम सेंसिटिव ओइब एरियानि आइन हेता सिदा ngang सु यागदब नते आरो अखोइ पुनमकसे मसिदैदा लेरिबा तौबंगamba मयामसिंग असिना तौरक्त्रगदि अखोइना करी अनोबो पैराडाइम होंगदगे हाइबसे मसिसु अखोइ मदुगी प्रिपरेशन अमसु तौगदबने अदु नत्रगदि हाइब पोट मयामसिंग से अखोइ हिंगबगी पांबई लेरो ओइदुइनेबो आई सुमाइना थमनिगे